دروجك وكيرو دار في بريا بيدي هاتيا دامزراندن قالوا دسكفتين بيدي ورفبريا كو راغ هانديا جدما كو بيدي دسالداري ورقرتي حتى روجا وكيرو چنه قالوا دستك درزو سلاب جبوي واج بوي تماشاغانا جبوي مهباني تا ما مستفادي براستي دفي ادروش بدرنگا بيتا لبير آنين دفي روجي دا دجمني قلي كرد دجمني ما في رواي قلي كرد في دامزراندني بروجا كبيروز جبوي خوا بدنا زلال كرنو خيان كرن جبر او خدمتا جو هيا دي دجمني قلي كرد رأيرو دفري كردي دا بيك آني ديرو كده تشتكي وها نهات يا كرن ودتي ولاتا دا ما تشتور نبيستيا دو نسبتي قلي كرد جرك بروجك طاري روجك كارثات روجك قتل عام وخيانة بحق ما في قلي كرد بيت الزلال كرن إيرو دماغ أمورن بحثا دستكفتية صلادارية قيادة بكن أمي بحثا تيروري كشتني ويران كرني قدغة كرني تعريبي تهجيري أم جفافي و أمي نكاربن لبرشاف دينن أمي نكاربن لبيرا خبينن كيك انجامك باش دحقي قلك وملتك إذا لسر عرضك ديروكي هات بيكرن جر آواكرنا الدولة السورية حتى وك إيروش قط ريجيمي صلادار نكاري والمافي قلي كرد ببيرنجي دوزا كرد بمرينن ببيرنجي قلي كرد آخا ودرخن حتى مخطط محمد طالب هلال وريجيما بعث وشوفينيتا خبا نكاري بويتش تيكي فككي هات بزلالي دريا صلادارية كالسر خونو ضروا آبابو بي لسر خوينا هزارا كچو خورتي كردا آبابو بي إيرو روش چاوا أمي دي روجي بيك بين الزيرا خبينن بيگومان وك روجي كطاري تا أزماني كردستاني دا بله ما مساد دسبيكا خافتنا خودت تقود خزمتا رژیمی کریه قالوا او خزمتا کوجیرا پیشکش کریه چیه؟ هكر ام دب سياستا بككي بردن ام بيشتي 2011 وشورش سوريا الدوري ميزانن ام بخزان بيشتي دمستراشونا لدرعاي تشيبو دمستراشونا هري مظل دقام شلو دبود عمودي دبود قركي لقيو دربيسيه وكوباني دبود عفريني دبود ديركا حمكو دبود ملت الفيدر يجبر مخالفتها اساسي جرك سركيشيا مخالفتي كربانا تفجر سياسي كردي ملتي كرده جبر ام اي خديه مخالفتنا ام اي جو داخوازي مجري جيمي هنا شي خاص داخوازي براي ماي عرب دماغي ديمقراطي ودستوري وجهرتنا ريجيمي دبون لام وك ما فكي لسر عرضي ما فكي روا ما ملتك ديروكي كدوزا ما في خو حقي فكر فرصتك وها زيريني ديروكي هات جرك ما او فرصه بدست خانه ديركت قاصدار ايراني استخبارات ودولة كور وتركيا بغداد حشدا شعبي وحزب الله هاتن فككي اني لسر عردي وفككي بوتا وقت بيجي او رمات دستي دجمندا دبيسيرا ايصالي كرد سكني جي كشتنو طالان كرني وكما قد دستيكي دا مش علتمو نصر الدين برهك باز دورسن افسري كرد كونكوجيا عمودي كونكوجيا مالا بدرو كونكوجيا برج عبدالو مالا حنان حخيانتا عفري كوباني او كعفرين كرا وقت دياريك جزير داتا تركا غريسكي وسري كان وقت دياريك داتا تركا ودبري دي تركي ريجيم ريجي باراستن وداوي هاتيت بيجي اداره ذاتي كأو إدارة ذاتي دمات الجغرافيا تاوي ميزاني جي هناك جحسيتشا هناك جرقاي هناك حلبي هناك غرازوري تي زانبي قلت تشتكي خيانتك ضروش خيانتها سيفر ولوزاني خرابتر بسري قال لي كردبو خيانتها قو إيرو روش بككي وبايدي وبايدي وانا كردستان سوريا دكرن جمي باور بكن تركو عرب وفارس كوكا دجمن أو خيانة حقيقة لي كردنا كرن أفكار وخزمتا كوج رجيمها سوريا را پیشکش کریه لهمبر چوبو دما ام في برسي بكن ام بيجن لهامبر چبو گرك ام وگرن پککیج بوی چ آوابو دما ام بيجن پککیج بوی چ آوابو دوی د ميد د کردستان با کرد دما گو فکر خورتا و مديرين دوی د اونيورسيتا د هات و پیشکتنه چبو بری سال 8
دوێدەرێ دە ترس کەتە دلێ دەولەتا کوردە و استخباراتەدا هاتن دریا ئەرگەنەکۆنێدا هاتن پەکێکی ئاواکردن وەم هەمی دەزانن گولا پێشی ji پەکێکێ سینگا تەفگەرا سیاسی کوردستانê کوردی دەبوو پشتی وێنا دەماگۆ ji wê derê piştî hikmê conta û Kinaan everê hat û ji wê de derketin gula di duwa di sînga pêşmerga debû gula sisiya di sînga pêşmergê rojhilat debû demago Kurdistana dibin destê Sûriyê da heker em werin rast û durist li meselê meyzênin di wî wextî de ji kuştina Abdulhamîd Zêbarî dest pê bike û berî wêna êmala nesan û ana heta weke îro tê meyzênê got pekekê xizmeta got ji her çar dewletê da girtkere ji ber got ji bo wê xizmetê hatiye avakirin ji ber vê jî kê îro roj dema got werê li ser biaxivê heta gorêxistinek em bêjin dîktator şimûlî چی جیبانه بس لسر اساسکی ایدئولوژی لسر اساسکی فکرکی کردی نتوی آوا بوبا دیسه جی بلکی د میدان د ماهاتبانا بریک جریا ما مناقشه لسر سیاست بکره بس ایرو روج د بیرو باوریه مده جشاشتی که فرمزنا دماغو امتین لسر گروپک مافیا گروپک مرتزق چتا گروپک بدست استخبارات دولتا هاتی آواکرن جبوی تیکچونا مافی گله کرد امورن ایدی اوید میزانا سیاسی دلی میزین یک جشاشتی گو ام همیجی که تکبنه ده مخابن یعنی آبنایا هکر چی خاصی که لسر مهاتبه فرد کرن بچا او اداره سالاداریا بزوره گو لسر خلقی آوا کریا نه کسی باوری پی آلیو نه کسی قبول کریا نه کس زانه هی نه کس تنیا سالاداریا لسر فقیر و فقرا و لسر خوینا فقیر و فقرا دوی داره ده برجوندی ما مثلا منال يعني برس هردم تيكرن چما دام پیدانك حتى نها ورنگرتن اعترافك نخو جهي نا ناف دولتي تو کسکی دام پیدان به ویر و بریه نکریه تفیکو به 10,000 جوان کرد دشار رخصنا داعش ده دباجار عربی ده کرن قربانی و داعش هم بیجن جوی ده وره هاتا جناف برن چما حتی نها تو دام پیدان و اعتراف به ویر و بریا پیده نهاتیه کرن دماغو جارك دي تركي ام في برسيد مفهومه كي سياسي راست ودرست لميزين قالوا بيرو باوري بحريقه قاعده هاتا كرن بايمن الظواهري وكسكي وكا اسامه بن لادن كجروبك افغانستان حمو كتب الدستيوان نا قالوا بحركه الشباب الصومال دا اعتراف وهاتا كرن نا قالوا بداعش هاتا كرن يا قدس قس بشكي مظنج سوريا وعراق يقترب الدستي خدا نا قالوا بحزب الله اللبناني يجي بحركه حماس تيتكرن نا افانا جروبي تشكدار جروبي الجورد برجونديه دولتها هاتنا افا كرن يعني وقتي جو ايرو ام بيبرسي راستو درست بيجن يعني تش امريكي تش اوروبي تش روس تش غيني تركو عرب وفارسه ام بيجن افدج منن ايرو ولا الاوروبيا ميزينا وقتي جو بيبكت بتيرور وقتی گفت بحثا وید که به گروپک ترور یعنی باشه چاوا اختلافک سیاسی گروپک ترور بیت کرن جالی کی و جالیه ددوا و حتی وقتی ساعتی وقتی گفت اف گروپ اصلا تنزانش بوی که خباتت کی گلو دعوا ماته گلی کرد که نه دعوا ماته گلی سوریت که نه دعوا دموکراتیتا منطقی برنگه که راست و درست که نه یک تشتی تنه که خدمت رژیم سالادار ده دوريتت که چه رژیم ایران پاسداره بین چه رژیم ترکی دولت کرده و لحجده شعبی مزینه وقتی بیرو چنگالی را تکلیه برسمی و درست به حجده شعبی ره نف دولت که رسمی ره ده سوریه ده که حتی مرتزق مال اسد بس از خوشی که جبرگو سروکی دولت که خود بینه و سروکی دیپلماسیا دولت که خود بینه نکاری دواره سیاسی دا اعتراف که واب که و دونالد ترامپ وقتی او کار جان چره دیجی داعش ده پیشکره و زلال کرد گوما به دلار و پرا اف گروپا مرتزق پیک آنیه چارنویسا وی رهبریه چه سال اصلا سیاسی و چه سال اصلا لشکری و چه به دراستيه دا اجي كي وكما مصطفى دي داخل انه اف جروب عسكري جهوات گفتگو مفاوضات سياسي ده نبي بس از دخوازن في دريا كانال اور وجبوي ديرو كي جي بيجم اد ترسه كي دما قدما لغاتنك سياسي چه به ورن لسر طاوله نقبنا ريجيما سوريا مخالفته دا رونشتن چه به ترسام او گوپه دي بخنه بشه اشتغل سیاسی کردی جبوی ملت کرد بگشتیج مافا دور بکن جبر رژیم اسد و ایران کاری ویلیست که کاری پک که پید فرض که لسر تفگرا سیاسی کردی جبوی خاطر اطراف دیتر که بیجن
تفگرا سیاسی بگوشتی ترور جبر ویجی که از هیوی دیتم تفگرا سیاسی کردی گوجوی تشتی رشیاد بن و پی دیو پکه که قط نزی که خونکن دی طاولا سیاسی دا جفدو جدا بن اف مثلا کریزیا مالا کرد و یفگرتنا مالا کرد گوتنک والایا به گروپک چتا و مافیا و ترور لبهاتن شخوا چه نابه دی دوت گفتگوی سیاسی دا گروپی لشکری دسته وابخوی و ترور قط نزی که گفتگوی نابن گرک تفگرا سیاسی دا خوازا ملت کرد بسرخوا او ویل برچاوی خودینه و دانستاندنه به پی دیده دوی مرحله دا دوری مسئله بکی بگشتی یا ناونا ای گل کرد مافی خوپشیش دست